Hey, no siabo. Adom 106.3 FM Sunie, Asempa 94.7, and Afe Asia 104.5. Affiliate station no air watch. Samso and Oko online no so is just a matter of log on www.atomonline.com and sembebe esi anybody ubetu asumunsem. Anumre sama de brodos papa de dima kutribia anumre wo betia no ne se bra queens host and win no ene abana wie ye afrim ode atudwa ache se omemu enipa be se empem aduonum 50,000 ena enubone ho dwade ene nenom wodo ho edobere mu mrase bejamu etiame abede akira odikan urajo wise ena ode atu edwa se mrase bedwafo a wode siren abobo om ka ho a traffic bar wode hwen no aprosifo entwo na ma emra enu oni ye bebo wuram ni akwa se mampani na nado danko akufu ado ne ye kase wapoye mantem wode nsem bia tudwa kire se NDC fo ne wo mu a wo so mu hu se hwe koso wo man mu no e bia na se bia buru se bia nya ado wo mani afra mu hu ade no maso asi wo mu nte de koso okrimu na se ye ko emfimfim mantem a asenkafo ho e kire se sade sebe mpredua sasebe kronto koteboto wo montam ho dodo entinka 1D1 afui abai ensi factory mo no fa wansam emegu na wonti meboa adofo kwansa kwan no so Ghana for do na akire won mo adwene se eba se abrante ana baba wa ne obi etena se twempena anasem ware na mujaye a wato japade anaso bibi ate no a bomodin se wonya de kode no na eyemku asesem pa ya baba wuram na yakwa se enei apam ayi driver for wo nom chese fire service dimo jadumeku ho no wa mu de se ba bi hia enfom hu omhu no fukase no mu oba wa shape fine kevi eni on be jajan ho se sia kodum oba no chese ano den sanso ena eye assemblyman bi e de atodwa ya wo chese IGP makone moa efisa nansen anamo bi okotu yenti wono ane nkwa eda esane mu wei ene ensem etitiru bebre anumrei a editie na akono ena anumrei yesi nkonwa tresom a yede ebre wo ye ne anuanom Israel FM ene asempa na fei affiliate ebro aduesia ena anumrei ye nyina yakes ebomu na ye to kase apete omemu ene amahodo so babia wo bia ama wate Kasiebo ebie enimekwa hodo bi enso ekura yasene ya yede Kasiebo ebre wo ya yakeka Kasiebo eyeme nana ejeyi obrimpong CP anumremene nana akua echampoma ena fei bafo redu amo afe yenhase na yenkɔ ne taw Black Queens wo mo Asia tournament asia African Women Nation Cup ebobo na Ghana the host ya dun ye sekra nke hosting ya wene na yebo no ana chese abenu pempenso bia nenne ese fatase ese Cameroon fo ino mhyehyɛ so no Cameroon fo ya timi ne ya bwa chese ye hye baako ene de ani kwato Mali fo so se ene Algeria fo enchi Mali fo so wie ne Mali fo so asa che Algeria fo anom wo mo enti ekeka si ani nyina chese Ghana ya film na ya kwago pramano so na Cobblestone papa bi ono na ni tua ho bi ma ya de ye kire ni de ye kire Kobi akwaba mejo sumina wona original stadium ho a wo hwe bie ya film ampa minia mami church for Adom 106.3 ne obetie mo Accra Sports Stadium ya film said ya ubista no na ekwan fa so film no ene sentefo titire pa ane wo mo tira me ncha no tu so bia nim aya bosta me no ka say there say press conference ku so a kwaso na mame mo ne chaw na manya anuanom miensa bi ha e pa ne central juma sports na wo mo dima akotempa me sure say ten no mo hu ne ma no edify me nia say e na hu ne edify ye edify say Ghana film no there abeka dia pa Gobi, I think every time a game no shas here and as a tournament we shas here nyane because looking at the criteria mo fa so any fair players no it was wrong because fair players about 30 players now we are training for 3 good matches
now actually we best 13 players score. Now the players are outsider. Some have played about 13 games. Almost a go. If you move to this season, among Kasiebo, a player like Adom, Elizabeth Adom, 13 games last season. And this year, Obolon on Kiki Boy, that's not possible. The same thing. Also this year, on Kiki Boy, not just one place number. And the 3 months, players are what you know more than who question I can, a woman and a good level amount, and they could and looking at the performance. I think they're not the behavior, but yeah, because 3 matches. 3 matches, strike a bien on target. On target. Strike a bien on target. Okay, now, Kaji. When customer men sign out with the whole thing and they got a free move. Kobe Araho, in my Busan, Nanka, in Mr. At least the first target at my team now. I just as they are qualified to the World Cup, you could be a Che Pano. Again, I need to do on and say, almost host and win. I know there is slogan there, but I bet my qualify to the semi final and after yet me a room into World Cup zone. But I know you and the game, I'm a boy. Now, rather support Ghana for the Amomo. Support to me who be at support Maui and supporter. The Adoma Blasters against Egypt. And no be normal about it. And so I'm making you so the coach, the technical team, because and Monamba on one and the players. And do baby that anxiety. That's it. Who say, am I ready to die? What does that mean? I start to every 4 minutes. I get 2 minutes. I show my copy. But I say, many are to so also park when I pay. Yan to us. Copy anyone pie and then what Jimmy, then I'll take a Kayano. And I make JD say, then I'm out for and I'm way radio so near their young programs of what say. Yanja Humboa, I mean, Edimo, say, I bet me, I win it tournament, and no one I'll be me because you were Kasiebo will from my day. I can say it's either you fail to plan or you plan to fail, and then no any day and young we a true shot one of the point. To 1 year, so be him say, young Kasa 1, young prepare ye, and I'm Medica Kayano. 2, technically, our coach and 1 boy because who share changes or yeah, first change in India, a boy who say, oh yeah, I'm a game necessary. After a chain who say, yeah, like it, ideas that way anymore, and no, Yantini Ambua, and I will say so. I always say, like, players Nankasan to a more because who say Cameroonians, no, or we have fish, that's a Ghana for. Okay, as a job for the Argentina, and I want to minute, Samuel. Na mentraso ene ba kum ye bi ndi komo mre so a na fe wastom e studio na the news no atraso e wa dom 106.3 anti kobi de wo ba na de nyina de abafie na ye di nkomo nti kobi stone papa bi ene ye ten kan e wa Accra Sports Stadium a kire se Black Queens no anya ya asai de besi anyasi ya bafie wake up no so ya nkobi atese ye de hu twontwonto ye de aba begu fie a aya ro hosem papa pa ne ye betra so na yenko ensema fufuro mu e Ghana mampani na nado danko akufu ado ne ye kasai wo apoye mantemu a wo kose aproba hodo ene project ahodo a wono a hwese kokoso no na mo a wo bo kire sere be opani nkofo eme yodium o na dada bibia ye fine o no me things are in order na chese no manye to no ansia kire se okobo kire na okobo kire ya enenye obo modia na oboabwa Ghana fo anu ekopie ho no mo kire se no kwasem ene so we mu a na NDC amanyoko nipa bebre wo mu a wo mo kan sema hodo na akufu ado abanye na Ghana economy ayedenye na first kra no ne didi 3 times in a day ene yedidia ye twenso awia ne aseda akoto garebie ne ahono ase ekon ne do ne awe kosua ne banku ne ade sa omse ahokire na hwe nkoso ene ehu hwe ne ye na nanso se o ye free SHS ye bridges ye no ma hodo na don kwakufu ado de to training fo ani ma wo chem kire se NDC phobia wo mayo made se o mo nka de aban ne ye no de ohunu se ebia na se bia buru se bia nya ado wo mani afra entomu hu de aban we ye ana se mpokura no wo mo aso asisi eti wo mtetete wo mo nte de ekoso okuremu na se nya se asopa no maso asie ana se bia wo mani na afra enkombe hu se
Akufo-Addo aban eye no ma bebre enko benya no mapa bia kan fa aban no ho enton de wo so ka che Ghana fo nyina se mema ye ntie de NDC amanekuo ni mpanifo ene party meka efa MPP amanekuo no ma ban wo se propaganda ntro ena won mu die Ghana fo nyina fo mu re emfa nse wono Akufo-Addo ne na ban mu sanse ene ma nyina konkan di trade ensem wetu da wa bra na all commission eye Brim Oil Company no limited no eno no di tu da wo chemche se weni no ma bebre na ban ne ya sabi woni Friday a obehu everything so one aba say if I were near flow when I saw you all the take there na me at the cancer sansa ma wona ka fa mo ma ba ni and mo have emu dia have me ma me kuma muso amede me ma ba se ba bo Ghana for ko no ba se ba be ye tuma e me pupo ne ko akọ mu na me say afin na ni betwemu a kutobo baba o ma ba mu no Ghana for go say yes Akufo-Addo the premier ba so ba be ye tuma e ko no de na e ko bia so me ya ma ma ya sa no e boni my man so boni sa Ghana no twemu ye baba ye Ghana foforo adisia kwa be biom amamro ye man nyina atuna kwakosia ade kwa be tuna mama ekuafo so enya hode sonko woni so ye fidi aduma so ni nyina ye baba kabom ye da hode tai we che ko be hu ache obana ni beda Ghana mampani nana adodankwa Akufo-Addo ene yetene nka wo chensemu na no na owie ya ena project manager edema Brim Oil yewura bani edi tudwa wo chemchese nana mo na wo so bo aban na baso pa so hwemu a moasonko de aba beboa ene 1 day 3 1 factory a aban ka so obeyeyi ana wo sinkrofo sisei na manager nche se wo dia ba be ya boa ye wo se we kire se ese boa ban we ba so pa sanse hihye bebre ho a wo ye dia boa na Ghana etun agina na so yi. The Minister of Trade and Industry and the cooperation initiated in January 2018 until now. Most importantly, the role of Municipal Assembly and its good office as a constant source of support in putting a collaborative platform with community chiefs, all palm farmers, relevant farm gate actors about the project, with consideration that this project has received the President's approval as a one-day, one-earth. I don't want to give you my shoulder, that's why. This has been a key jobs creation in the district and well as in the region as a large. Enti we a project manager ewo Brim Oil Limited yewura bani ene yetene nka wo chechim na mampani aproba wo kwenu ye nua be ma max ekudeku de akire eruti de betia tom bia no Adom Kasiebo yerbeda yetifo yeto Kasiebo no so na Managing Director Edema Adrensa Publications Kweku upon Ampomsa ena waka say wachese nanui Food and Drugs Authority ekono ayehwehwemu bi ede afa enubone sede emabunu ede won ho edobremu ewo mu afeko ho na ekwowiase ewo ehwehwemu no no ababeto dwa ese enipa empem aduonum 50,000 a wo mu ye emabunu ena se wo ba enubone enum pa womu edem ewo sede sabe mpreduasa preko eda atechem ewro no owura opon amponsa ede nsemi atodwa wabra nwoma bia wode epiedie na woda na die enwoma idi and pride of akimbu na woda na din and wode tudwa tese sese ya sede enubone emabu no enum ne die eya jinsamo enti wo chese mpanimfo nsode na wonyi waka enye brawiri na anamo bi esese wotu edifa enubone a sabre emabu no afa omnomum no wonye ne sa anye sa de a dachi bi papa bi ani ho ende magana ye books ma kwala ye the books echeche kwala enema ebeboa ho ye droya abeya ye fe no tramadol enkwala ya sha se efa sisi a bibi so a ye fe no codeine o ma start efa nti esi enya bibi a alise be tre nkwala na amahu se enye kra so mbeko na omo so a omo wom no ya tre omo kwan omo befrim se ne ebeya
yenkwala no omodachi ebeye papa. The Food and Drugs Authority researcher omowo and it's almost about 50,000 people are in the abusing drugs currently, and some of them belong to the youthful ages. Because omo abuse bi enkwala bi nom omo awofo nti so omo ya enkwala na show esua efri omo nti eye worry esi etimi yahu bibi ono nti ne ye ne ayeye Kwaku upon amponsa penny anasa kwanchefo a woda adwensa publication ano ena wote se wokasa de fa enuboni asabrei afa Ghana mabru dodo no enumum ho no na nanu si yepe ena kwanchefo anasa director woda school health education program ano nana esi income enso ene Adom Kasiebo twhwe nkomo ena wode tudwa se sabrei de ono nso naso ye no ene panimfo ahodo ene enyuma kwa ahodo a wamo enyina nso wo pwese obetimi abodawuro afa eye mabunu ene enubone enom no wamo ka wontoma esiani se twan na watumi akọ schools ahodom akoye nkyerɛkyerɛ de ama mabunu no wosusa sa kwan so ebetumi aboa ama emabunu ene aba wo so masku nkwala ne nyina ehu se wo yusim ndubone a enye papa ya tro book sana nkwala ne fa sani o ye relax ne ya kan book na omo besua bibie fim na ebeboa mo esi omo adwipi ndubone a nkrofo using na omo so ankoto sa ansohwe no Ghana Education Service ye was school health education program unit eka ya sede ho se ye kyerɛkyerɛ nsa na ema ne enti ye ne nkrofo bi se FDA Food and Drugs Authority ye ne nkrofo bi se Narcotics Control Board ye ne nkrofo bi se Mental Health Authority ye ne Ghana Health Service ye ne wo mo di ye kan se nsa wo so na ye kyerɛkyerɛ ehu hia se ye be intensify ne ye be koso so aboye hu modin ama wo mo aye nsa nana esinkum ene penia woko school health education program ne nkrobata wo eye GS mu a wono ena woda no wono na wote se wone Adom Kasiebo etwhwe nkomo no yentwa no ho da ye monwura mrase badwafie ehɔ no ena oswafo hwɛ akwantempɔ ho nsɛm so oru akwaku ofori asiama akogina mrase badwafo anim no wode ensa hodo ne anamontuo bi a wode eye adwuma sɛ de baya okwan so jojo ebetumi akoyie ɛwɔ man mu amayen omafo beka ya aka be bosumi pene ya bowura bronya bosumi mu no eyade a Ghana fo dodo na na wonsu egu edwemu eba se wunua wo maame ana wo fa bi afuro ka na omma meduru ya na ne woyam asese kopim se obaba beduru na makwansia do a eya na etai esori nti eno na nam so amamrase bjafo ato enkra ama osofo ya begina won manim na wode nsesa ahodo a wode eya adwuma sabre no ato won manim na sabre no na amrase bjam tiame abedi akire owura jo osewusu jo wise a ono na oye bekwa amrase bjani etina adwam sabre no na otototo ne manyina ma amrase bjam adwade etumi ekoyie na ne nsɛm a owura jo wise de tu dwa no ene sɛ amrase bjafo a sesei wafa suban bi ato won ho so a wode sairin abobɔ won ka ho a ene anwumre sabre ye ne fie ya traffic yasi wɔhwɛ na wontumi ni traffic no na ne wate asi nkyɛn no na mfimfi hwi sɛ de be ya obetumi aduru ntam agya woni a waka no ɔsɛ ye suban bɔne a ense sɛ ɛkɔso wɔ man mu ɔsɛ masɛbja ne bia ɛsɛ odi embra so enti ɔsɛ aprotifo MTT di mpanimfo sɛ masɛbjafo ɔde siren abobɔ wɔn ka ho a traffic bar odi fa nkyɛn no wɔhwɛ na wɔn kyere wɔn ma embra ɛne wɔn ni ɔsɛ owura ɛno ati no ɛna ɔsoafo a ɔno ɛna ɔhwɛ akwantempɔ ho sɛm soɔ owura kwaku ofori asiama ɛde to dwa ɛsɛ National Road Safety Commission say the cabinet apre so a enter bia no edin foforo a wode ba befro no National Road Safety Authority a embra no enya beye adwuma pepepa ebemo ntumi kese ama akwantempon so anamontu ahodo ne embra so die no watumi di aye adwuma eye they will give the signal. You will not be when you car don't jump traffic light over speeding. Me as a minister and as a policeman as an MP or you be now you to speak on if you say yes or one name ministers name must be doing for ade aye and M1 ma akwasiano enko for me
yɛma police any police for no trust yɛnka nkyɛm sɛ ɛnyɛ obiaa obubu saa ade no so police wɔ kwan sɛ ɛsɛ wɔkyere no ne fa ɛkɔkɔpas ɛno the simple thing of speaker talk the law is no respect of any person sɛ mena mɛbu mba kwan so a ɛsɛ mmara no woyɛ police wɔde as a minister ɛhu yɛ sɛ wogya potra so ba adasɔ wafɔ ntomakyew sɛ police enforce the law we are going to do what we call institutional enforcement. So Minister for Roads and Highways here quite. And now to say somebody eat ramp and now somebody landmark. No man fan to one. No one could be one. National Road Safety their new mandate. But catch them to the be account to me. And then now what we at Rentama ABC a speed run and some. Now already wise at Sremu a year same. Rasha the 40 the end year. And Yadia won yina SSA Obia Edia Juma and Fahu and Udibra Ukita Ewam Rasha Fio. They'll give the signal. It is growing and it is emboldening other people who are reaching the roots. Indeed, no member who is not in the security agency is entitled to put those lights, sirens and things in their vehicles, their fences. And so we should ensure that members who have done that prosecuted and made to remove them. Yes. Second, it is suggested that members should be ambassadors. I believe that if you accept to be an ambassador of road safety, it is a responsibility to respect the rules. And the answer says, Umra siren about Okahu. And if you are traffic here by Ukodi and Yamon who send me a prostitute and your friend Ababage and Hotmark, Akoka say, do you know me? Do you know me? Do you know me? And Branachua, Nacho. Yantra Kasiebo so na yanko esenfu from uko Facebook a odie otapo Adom 106.3 FM bunya tapo yabo se yaba beda ho na wo hweye bema 10 gram wan wo fa enu adwame ene bema brum fine ena chese serara kia media aye fine akuya so fine fange pa sinanie ena bafo so kama pa achese wo hapa ho fa yin we bari ena obehu yen eno da nchen so a wo logon a eye www.adomonline.com is just a matter of logon na just we no akwa kenkan Kasiebo ni bi na yanku yenim ye ko apam junction ewo finfin mantem me ho ena drafo ene mechanic ye ho omo kyerese no kwasem edum jadwumakuo omo ye adwuma ho enkebe ya nka ban tentem ya no Brekran can yasa what the letter Ebesakwom on send on WhatsApp. Now one from said Mapam Munkofi. The draft where you can say, Dum Jadma Kuofua or Mohono, Emma, say Casse Ma Sempa, dear. One of your Old Testament, or my beam papa. You don't better to Moses, and you don't know. Now, just say, a dear Bakwam would said Dum Jadma Kuofua who cry out our Pump Junction horse station in the say. And they say, Bia, a Jabia somewhere as you treaded the Esen Crofadiano, Buffer for no freedom Jaffrey, Sidum Jaffon who pass or bay trum, Nasa be a brun nufu so, nufu what I'm not be no de tremua, and ye ombeas, yes, no for Otona would be free, ye rentino for. At just one bag groom and a nutramua, or bow no so, why ye shape cacra crano, and no so trumpa, Nase, a jersey, wouldn't be done crying, yes, just a janesi, you put no betray money. Ombe boni pana worship no ban asin jano eno na driver for say hard pa itibe yanka ban enyo munyina free 110 na won fa from ra no say de enti ogina so a wo kan asem abufuo kwan so kra ne say enei taxi driver bia wono de taxi nam registration number CR 458-15 eyamunu dwan ene nei ejato mu driver so no antu phone afra dum jafo ya fra o mamba e ma ne taxi na se dwirebe ene no nam so kire se wa bra taxi driver na free jada dirum tetetetete no mo ani danufo mango so sa ene omo spice pa enufo ene ntie be ya so mo mpa aduma ne dia ene aban enyi omadi no fo mo nko ba bia ma dodo oguo na nufo ye nufo no mo nko hesi boni pa nufo no mo ase o mo si donufo no omo ntreta ho ne ntia drive we ensema mo kan bi when you biara dam na mba ya akase ngoti no what's away omo ya incidents na ba ana obi akfin bucha che na bi se ka mpanyin anya accent mi a well dam na mpo you know what do you think kin to kuno onam
Me the things on we. Me no saying so be ha mo yem fenye ade foforo no wonfia bi wo ha mo yem pere ye hu na first steps fo ha aha bi wo ma wo edibendi na yi dam na nto na yi ne hwe nkoten na twa kase na wodi we me nso yin wo wa nkokompo yenye won ngwanpo e bo hwe wodo nine oh I wish I want to imagine say iwo wudi oh ne say ija to wudi ma fijenimu fijenimu na ba report there ija to wudi ma sana wa ye ina san so be hyedim e wo be na ewu a wo be keden enti ohwa mo edwuma wo ye mo dem no mfoso bialo wo osan wo so my apartment ase mo teta mo adwedwa mo bet ma che obi mpompo wa wegu wo to dem a chere a chere enti o mo ji page keke na se wa wo ka so na otom bia nko ye fine pa so wo ka so na otom bia nko ye fine be as if fire service always enti we adrafo bia wo apam junction eno mo chese dumja dwuma kufo no de omo de to ano na yeso be kono na ne obi efrese jasie no na omo bia mo ghetto blaster no enu omo bon we no ongo enduba ko bugi me check me na fire mai o dada no wa no fonso de efe na yendwaso eno na mi why veki wona no the taxi see no your friend no does o Stephen and Brofudin and what you say wo fa fun pa yes was subscribe na delay kwan of free o man pick come to TV ho a kan Adam is definitely the other bar shop the shop bar shop na kan na until but kan me ya ho edwuma na you hu jacket kete wa ase na man some fire service for that one bra the friend no win na watch TV nti alaji boy do kan alaji ona obai mo be bia no use fire station but no ondumbo so anna nfamaramba eti no we say what oh woja wo TV no hwe nti woja TV no hwe wo ba ya na cha na ya ahwe we obeyi na asoma kan ya na car no kan ya ma report ntam nam ga no o ka san ba ya na isede mu ho but won go fun ya wo hwe TV nti dem na anam no car na ya de o hwe we tisa ojo car no sesi a meje maka no car no mpoko ye car na meje wa no car no man say car no man CR 458 -15 edeka Hyundai Atos. Ya pa de car no o start na ejeri yakatakaja from ho won wo hwe TV. Ho TV na nti e bia TV hu tina wo ba. Ka bela wo car o go pere je de won spark ana pa no ti se mbi ansa wa spark wo car. Enti car na suwe ana wo tu wo car aba. E fra say Mede enti we no driver no ne car ejato mu a Stephen Dazi owu ene lady no na asem we bae no yasisu chefa yemua enunti ye bomoden ene apam district commander DO2 ankoma nuamadi nkomo ene wo kire se enye se bi ye dida ho se bi ejato ba bi na ejato taxi driver bi kam na mo se ye mba medum no bibia ye krado enye sa omani na ho da omonye bi nso so da omodire Ghana ho papa ne no kra da nche kra nso a sa nsem no a driver for ne kaso wo mo scale of preference no nufuo wo soro e na dum gya no wo fom na nya no kre wo mo dwini gya no ho pa eno tie no so yembontu so oba na ye hweti nyanga say ye we fire me kra me kachen say ye den na o mama ya swante ni tam ena ono ka say esi ye no oba bebo makola ba kwa mane na ye kwenya available me ye nyina ye wo case ke to bi wa me nipa bi yere woman na ye dwendwe ho e office ntino nipa mienu wo enu no nti osi ono bo sa nipa na mania na ono etum bi ka frɛ a ye nyina pui nti be da na ye reti ye wo insa de ye miti be da ye reti o asema be kan say sa papa na nkasa no
well there no ya di kan na kasa ka chen say onhwe saa na dwuma na oyɛ ni ye na afen so onya extinguisher krasa bibia ono bibisi a eno ane say omodi omwade no bi nsu aguso enso tunufu a onfa ebi anso ono aka say enya the first time nti ono mom na ono so onhwe ni na de bibi ba omomode say 5 service enya so betem tem say so omankasa ede ania beka so omdi bedum no. Opening DO2 and command Yama, Apam District Fire Commander, and one also did a Numuaye, Edia to the Assembly Bedia to the Pau, na Yagum deep, the won't be answer, a babonti. And yet, see, and 50 man temo, yen through Homaye. Na ye call a Wutu Breku, GPRTU Station B. And na taxi drivers are one more honor. One see and you may enfa Adom Kasiebo. Na nkonkoto eye abankesiem ya eho ena Ghana mampanin nana adodan kwa akufuado otima PSA wote se he 1D1F ya wo chichei wo mo mpahwe wo mo de wo mo sere na dawroma wo mesi factory ho no mu a wo besesa wansamfo abegu ho na watimi abetwitwa sabe mpradua sansabe kronto koteboto wo ntem ho efrisa do so dodo wo se wanu nyina ka ho ena wobi obeba ntem obi anu oje wo meyere no ema no no omo sesa wo mo ene se wo ba wo mpem na akofo obenu hu so yare koteboto se pe no watiem ade tipo dru gira bontem koteboto wansam ba ye wentwa mitwa yo na nyeye na afefa ti wan kasa wo konyina no wo che obi asabe mpredua se wo kogya na egu no ho wani ewupoto enti asenkafo ise senana dudan ko akofo adu ko ise region 1D1F na wo chiche no wo mpahwe wo de bese kwateboto factory ma wo mo nefa wansamfo begu ho na wonjutwa ni nyina yi nwoma ni mfiri ho ma wo na sabe Johnson nipa ne ba wo mo nso wo mutimi yi nwoma ni mfiri ho no mso di pia bia eye eno ne ade a wo mo se firi ho se bomade ya semani se ye wo obi e oha o ntwa le koti yes abani se one district one factory no ombe wanzam bebi e twa koti now there onja akwan no ye besre onabo anda no ombe ye mai omudo so na ye nua no ye hia ye pese aban no moye wo de bodwa se kwan ko nyai no fa metwa mai ye ade soda no mane nya pipe mane nya hwe ye pe we na o metwa wanzam no senye so be mama mfo yare is sad ne nya hu se ya na efin bi ba no ti sa nya no de kodu obi a yare beba pe wanzam na do yesropa ye pe wansamfo abablegua na obetwitwa amanfo kotiama ye odi one district one factory no onfa wansamfo mbra onja akwan no onfa ska no onfa wansamfo mbra boys ni bebele o mu ntwae serious issue no mbetumi amaye yare yesu because okofo baby obetumi amane candidiasis ana gonorrhea is called to bia ace ana bibisa until ye person na edi one district one factory no eye wanzam area na mbra bleku ha until obi apeso betwa no gote obeba ha nana dodan ko akufo ado Ghana mampani na wo ye no wa wo se wo pena de obetie wo mo si wo mo nuni asembia wo de se nkrofo no dem ye kwanyo ye dwente wo so wo mo kwane wo mo sa enye wo mo pene sa nanso one district one factory wo sisi wo miamia no wo mo de wo mo pe Koteboto factory na de wansamfo abegu ho no wa ye ne sa e de ama wo mo ye hu ne sa na wo mani baje ya to Kasiebo so anakyeresa asesem ani jesem na yewomu na nsai emfoni bia etwagu e wo social media ne obi Facebook bi WhatsApp ne baby biara obekọ no yesi ababa wa bia e friend say yellow a oyesini ne ho kafo anase ne mpra one ne tena ye fela makafui ebra ababa wa yi say woni abrantie ye gya pepepe na abrantie no ekope ememma kantin ka bi say ababa wa na japade bia mayama no se ka na matoma no drosso ene empaboa ene ntade amatoma ne nyina monko no so attack monko de ne nyina embre me me ena me yesa ne me nyina ema no na sensem yi ena Ghana fo ebinu ma kire o madwene na nsane ye befa Ghana fo adwene ne nsem a wakafa ho no yen monwuram na yenko tie dia ekoso e wo social media no ansa asemi hu ena Ghana fo dodo no e kire se dia ekoso no se anamo abranche fela makafu twi ni dia enye kra o si se wo hwe emema kantin kane emranche okofa mo se won kwa baba wa no so na ababa wa kra na ho den ya he a
ube sume nipa kantinka kono so se entade ne mpaboa ne ka ne adan ne ade a wahe ha ma ne nyina no wo kwa akwakoje wo se wo yesa na sese ye ni bre na Ghana ni bia na sa brantie bia la baba wa be sipi se onu wagya mpratwe ana so onu wagya aware na se wa ye bibia ma no de agapade na ama na se bibia wa ya ma no wo kasa okokoje de na ya hoye ye ni bre wunti wiase ase wunnim de wiase eko na kire se wonya be ma wo se fata se se oba kora ha no ho se one wo etena debi eka me nko ade anchi ko na so watu bibi wesi fie watu bibi ama na eni kwan se okoje ko no amu no stars we you know ama wo de profie ni ma no there is no right se akọ na okoje ade a wo toma oba no enchi me kwa kwaji se me na me music toy na me music atama na o jam dia me who reason tia me de beche o da bi ne fa ko ma o ni girl foforo en konkotem da bi me jimadi e se oji because o to so de ma no nti so ni nja un na nja so oji se me de cho se fun se me de cho so unti na me toy e sa na se kisosum nu se kisosum mu a to de mu bia so oji se ya na yin rape so odo na ba ne de na mo di do afi de no it was true love, it was a gift. Property now the man who don't know open asem at that time now open asem now the man until say any interest you have to go back. It was at the moment love was there, that was where you gave it out. It was unconditional, so why should you go for it? That way any be studio ha na kwa champoma any achini ekoso ha no na semu a wo ka no any say wo kwa baba wa no akwaje wo ka untade ne mpaboa watama no dia ene style a wayi wu nyina butu ho no koto ho 69 ene na baba wa no so otumi gina mu na oka se fasa style ni nyina ma no na se utua ne be ye dia na ne se wara asemi ne boto aloya ni bi owura Dennis Apia e ma o kire mu se ensem fata unu obi twempra na se wato bibia ma no edan no asia ma no ka no watama no a ehu hia se woni na agya ya bekọ se fama de ma me na se onipa nso anipa na ba o so se edan no osima na se japade bia oyema wo no oba beje a wo ho kwan se wo de bekọ akodan asenibia na watie mu eyie bi ade ni che nipa se wo de ade ni che no ati bia no ye bibi ma na wo so de ade ni che no ana se yemfa no se e ya chedi dia ye tuso nsa nyina ewie dia se ne ujai no ana ono so jai wa wo ntumi ma meche start the chronim freelance ati bia yemfa no se watoka bi dia ma o girlfriend bia idini nyina wa sa nko dimu na se bia bibinti e ma ne me ma se bia bibinti ndo papa o ti ba ka so ojina bi pase ya warrior dia anu dia dise asem ne kokot e ma court e ma ne atibu e wo ho usu bia ma o girlfriend you know usu ba nye na se girlfriend is a bidie o jawa na se o no wa ware na o twempna ena o ba no so nya ndo po kwa ko ware na o jawa ware asem mprene za dia famika ma me en chedan te sa o mremu Don't be brave. This is going to make a court na court de mbra. Igu aka answer. Ibi ana papa yibi ni ado yibi bae. Ba ko ye ba ko papa ni ado yibi. Ena ma ba ko de se japade ni che. Ana se wo de ma no. Inti no eno nkyere se eniema sa o se japade ni kira be na so ti meti sa. But e kudu bi e den dia aya court ti mi kire mu. Na kire se eye mrase bedwani omranim ni na o kire mu se wo obi twempra ehu hia se mogyae no obekọ se okwakwagi na japade we nyina efri ensem a epuepue wo ababawa wo yesini fela makafu ya ne mpra asoa nipa akọ no so se japade bi oyema no osan agena ade mu ene bae yanto Kasiebo so na yankwa anim na enkwan ya yedie ye de papa pa atosode ahodo a de ka ho ena ma nkwan ya ye de enti yemfa ni munyam so nkwa ye fata mfa ma atosode ne ho do ma ahodo a ye ka bo mu aboabo no me nkwan timi ye nkwan ya na ye aboafo adama na ene Nokia Android abawo abusua Nokia Android ni ne wo bia yusu bie ene ye picture ne ye twa no hwe dan ho ne ye twa kwe dan ho ne ye twa fe efe wo de ye konsu mu da ho enkotofo bia dio akagiramu asi ukwan bomodin Android eye Nokia di bia na fresh lady capsules eno ne ma no ugina form na aburisen toaso num na de atoso darling take your key no age ate se wode kokwam darling take your jeep no age no de kokwam
ɛyɛ fresh lady capsules wokɔ no ho a wotumi sɛ atwetan no ma ɛkɔ na koa fs ɛyɛ mean booster pomodian no bi wo yare da bia pejam ko sie wiem wonya koa fs ni bia hoɔden soronko bɛba amu atumi gina na so na MTN was welcome to the new world na kyerɛ sɛ o kasa so a ɛde color yellow de ɛfɛ ɛno nti MTN ɛno ɛne ɛde kɔde ba total Ghana energizing lives every day. That's total. Not just a total. And on the degree came saying Jin Wire, Unjin Nunco say a total and the tofu and Ubibia. Now Kingdom Jameson Park capsules and no Emma Bema air fine and one who days from Quan, Mojan dear who send you. And they were carbe good and no Numbiano Panoa, but him so body so a chronicle school a carbe good. Also the anopa a carbe good. Tabia heba mixture and no onumbia say malaria typhoid say a year when to tuning na a to be track now adomonline.com is just a mantra log on no problem now voice of the day at the Bebro Vodafone was the future is exciting ready and I feel CB men and women capsules is money mema now I don't try to an idea become ya toothpaste bema oba mousing your fit bema mousing your fit now call ban one aye kama at the amount now a year Troy Steel Roofing Company Limited is a come for mount who purchase down papa dia board down so a Troy Steel Company and I make come for their mawo your colors are who do be able your circular wave and your self lock any tiles IDT IBR running a transparent fiber sheet you know come out the board down so shoot to power and I can pass a bit the said your way Shannon me say your color supreme plus one and self cleansing in a boom a babebo Troy Steel Roofing Company Limited factory no main office ye ne ma 11 cemetery no ne dia no hwe Accra Kaswa Kwantempo so 0302850802 and 0303967400 na just branches ni bebre Troy Steel Roofing Sheet your number one choice no na ene ya ye kasa no me kanfo e dia ma se MTN Jumia aba bomodian ho e na wo shopping atete to no maso ne ye chewade a kire se obetimi a kire TV anka ne bo beyi no ne atu su se hu na chese waba beton for fridge ne tete so mobile phones ahodo Infinix Hot S3 bi yetini na so into the bomodian now business so shopping bia peso ye no when MTN Jumia emfanye na bia be kama at the amount total Troxy Club and no e course from kwa taxi drivers trotro drivers Uber drivers Pragia drivers ye nyina ka bom ne adwen na wodwen ne pa ne amount card Uber total beto u product bia ho a ye chewade sa na every 3 months no ye kama bo se ya san cheche chade akese nti cheno so se wode ho bebon na total Troxy Club wode ho aba be shimu ye be chew no ma wankasa wadwa amu se no me konkan e de amount e boso keke no na Vodafone Smart Business so eno na mu akonya e ka se Vodafone Smart Business na e Vodafone ena ma sa akonya na real flexibility convenience and of productivity e boa wo ma unoma hodo a wo ye nyina etimajeja naso kama e de ama wo data ho sensem se abesia ye onhihye ye digital marketing and bibia wo ye no e Vodafone Smart Business and abetimi dia fa so 10 na akonkan de ama 0302 334040 and now with my friend 0800 10000. That is a wabo room. Or say the future is exciting. Ready? That is a Vodafone. And ye de Emma wono. Yantua Kasiebo so na yanko yenim na ye ko ebro ene na hafu man temwa asunafo south masrinum ene ye kwa kopie. Abrantie bia chese wonu obi anya asem na wono sekan na watwe na wode sekan ne nam yese chese ene obepie sankore eye market wono mu na ehu papa na nam so ema sekan a woto yire wo wiem di akon ne ade no akwakoto akwala bi komu a akwara no chese obi nim a chese sekan no kohia ne minim pepe ama diti chese twa no ama sebra akwara na hwere ne nkwa na yenkotie ne nkyire mu ankasa yenu abema ko furi bo so de nche wa hwan so ko ma doe Abraham mejo so na man no sabi eburu wa bodam Abraham say the same thing no more dam say Abraham tia ukrum ho wagidi pa ho dia amanfo di nim no e won potem wo pa ne say pagasti na amanfo che say ne nsen bu nu bia no na che so na ho ase kan hye no ho ne no nti no one ne na fofo ndodo na asokra no nhyeda 19 bum obia say hu se wona mo ha na se watwetwetwe ne ho kakra na ubi nim yenti asade na etie sana em se one owura ba kon so se omuwo ntawantawa ana se akasakasa kakra
no so asam na ba man panin fa transfer ka nanso saa ono ankasa ne de pagasi wanya no honte ase e wa ase no mu a enra awia be se nonnan mu ho na sankori edwam na wonam ko saa sika na ehye no ho hu se abanti nso ta de moto e fa ho pa na okotete yi table bi achi a hu sa abanti no kwa otwe sika ne di si no so abanti ni sa no ho kakra se ne kwanchi ene na chidie otwitwa kwanti abanti ni hu sa na ansa ne o speedy moto ni app kakra nti abanti na sa for sika no ya enya no na nam so amasisi ya abanti ketwa akra be se mfiensia ono nso ana ne baby a sika ya kwakọ kana etwa na mene kra ama ono nso ne watwa na nanom so ewo nsia do nti hu sa no ana na ye herpasa okokra wode no hu kan wura ne mrante nso dodo a omo wo sankore ene ne mpatamu ategum se wura na ade mu omo hwehwe abrante den ene aposifo chese nsemi ya de a ababedu omanim nti omu di so o chese omu di nsem na chi ya ni omo hwehwe se de besi akwakofa na omo ti so ama mo saka abrante no na omo de nso afa emra kwan so sabre de yense emu no nyina nso omo de kwakoto Star of Hope ayara sabia o sankore na akrakoto no nso na busuafo nso afa na akrakosho ne omo ya asemu nyina so ehwehwemu. All right. Ko ya dasi pa yeni abema ko fori bosu denche enene broni afumantem wode amanboyi ede baye areho papa na ye nya ni tawna ja yenko asante manten kropom nshira 104.5 crossover yenko famra Yakok Masia na obedeshie ofori amanfo so mko ofori why ready a yetio ya dia bia de nipa bebre na akoma so hwani mu sebe ya kwantempon wodo no so ne potos a wodo na fi na kwantempon anye no ebetumi afiri aja kwabadi onsensem so no akodwojo na bibia so very very kamafo pa enam so bi man premprem no kasa de mpanyufo so no botu ho na mo bia se na be ya kwantempon wodo a wasantemantem aso no ombe so di so dwuma na bibia so atumi akwankan enam so cheze ma ya santemantem aso fo no nyafo Simon osemesa ena fe mpanyufo mo ene hwe kwantempon wodo so ne dei enam kwantempon wodo no so hwe kwan be fa so a o metumi aboa na fi na fi be kwa wie no na just bibia de na kwa mu ne next year ne chese ne mapanko a na ekoso enam so ma ye wona ye kwan de contractors ndi atudua james ade ba ku bi ho na eyade bi ha dwene pa enkrofo nam no mo keka se an no mo hyase ye kra no yehunu ya no so mo gyae enema na gyagusa bro ampoku ya ne kwantempon no mo nya bi wana na so ne nyinam no panyina wo hwe kire ese ye director ede ma urban rose sentimentum a yera Francis Gambra de atudua james e wiase papa so pa ngoma so enye num de ne mum ne yemu ntia machine ya uhuni wo ye chiai ne asphalt plant no eno na ye de bibia anse ye binya asphalt na nkasa ye de ba beto kwan no so no na de tie ne se ne hihye no e take time kaka nti sisi no ya hihye fidie ne wie attest the hwese 4 year no be end no ye be wie bibia ne start eduma nkasa e wo kwan ne start free Amunaga junction na kwa kusiswa mirana about wa brepo na kwa to sofo line interchange na to asoko Santasi runabout na ba bisi amojo runabout Endi wa jwese kwantempon wa sentimentum wa no magya yode ya da bi omudi atudua chimse bibintia ene ma etwesensen na ne nyina mu no contractors a edi dwuma kwantempon so de atudua chimse on besa droba force ye de ade biesu wo pa se droba ni hwe no wa ma ha ubehuna ne chezo no de body atudua chimse sa de na droba force se ye no enya de mo dwuma na ekonkan. We work in the night because of the traffic situation. Sometimes they see the signs, those signs are ahead, but they don't comply with. Sometimes run into our signs. The signboard as I watch us say so to me for her. Maybe a pabum and a sefanifa. No near stress you do on I shall make a phone or Mofahano or Mubedis are fine because of it.
Adesima mana no contractor for so ye dwuma wa santimantem na omde sensem wi atodwa ni nyina mu no asantimantem asofo no nya for Simon Oseme said na nyam kopta adwumade na chi a enam su bia mande atodwa chem so obi anka na koma ntom ye fi sesi kapa ye de be hyem sa na be ya kwantempo wo do no betumi agya na so pass baburo no o wo ma ye krado posis kan wo ho scan de ta wo pa wo mo de be ama bibia so atumi akonkan Pine do home finances no. Na sa nyeshe IMF nhye na. Continue nya busia bia na ibejima ji. Sa amri no ye free. Enti ska bia ye hia ye pese ye jini de yempuntu duma no. Eno so ibejima saka. No na nchen no. Oxide a wo nyina hire no. Aban e de be mankofo abeye ho adu. Na ye de bia ye alumina. Ene ye de be ye nchensen ni abo nyama bibiri ama dwuma ba. Ye di kan ama contractor no a opese obeye dwuma. Wo mo no di kan ama ye $2 billion and also Sicano which Yapan in this Canada, Mumma used mean to me Casisca or Busuama, Nemum, a man winches papa or one, the biggest country upon practice. Adesima woni pete ne kaya santimantem asofo nya for Simon Osei Mesa no de so de samono agu a woje ise ne de bibia ye yirede ne mapanko a ene bekoso e wasantimantem a Adesima me kwa na wase de kwa na juju a aboboa no a ene ye di bedro no be me kwa ma me de crossover me de fra santimantem an kroku masem ensure 104.5 me di nyina e be sie dia me giso eye obi desie ofuri amanfo wobrempon woje me kan yorate wosu pati Yama wakwa ba edi free kumase asan edewo eba enkran ne yedu tutomu a yenyamfa okra nunkran yedewo etwam akwakosi epoemantem Eastern region na yekọ achim boso kwasi krom ehọ na mede kwa akogina assemblyman ya wo empatem ho set oduro ene kasai wokyere se sesei enema bi enkoye na setena mu ehu achichire no te se de amantam no ede na bo nsamampo mu no ene se wose na enkrofo bi atentem ho ene om de langas adwuma no wo ye ene obo no hompem ekoyi aposifo asutire na wokyere se free afinie ye okoyi aposifo asutire no enkrofo wofa ha om si hey wafa om si enie wakoto wasi enie ye odidi ana nkrofo asi enie se de nkrofo no si etu no so sa wo mpate mo no no kure ne homo anyina adwane wase me ne wo kase wone ne yere ene ne ma ne yonko bi so ene o matutu akwa trafise na nsem langas fo agi kredi no mo ba no so ne demo ne nyina wo mo bese no ene nti wosere IGP won hwehwe bambo emfama no wose edi nkan wo de akoto asama posifo anim na so IGP do hu gimu a nkebabo an pa somewhere last year na me report teacher Adom FM elanga sasem won bebubu because of suba ko bi or prison worker bebubu mi kios and the police for by ntokwa ba wo ne yanko ye no asem ni ye no if you want me to win sim so na wo mankasa wo bebubu me fie na wo tu chance ni so sisi ya me ni baby da misre IGP say grofo wo betumi komia to baby krom kra me komi so ma reporter ma esama police station na me hwe wa ho din na nya dia ebeboa because nkrofo mu doso nya dia wetumi di taxi akwa akofa wo nti misre IGP say omma penifo embeboa na yentumi nhwe asemi na eni awuti ye set odro wono eni assemblyman edemat adehia wono mo achim ye boso kwasi krom ena na no kransi ho wo chese sesi aye no wakasen woni baabi mpote ne yonko so no watutu akotena wone ne yire ene ne ma ene na busua nyina wabra kro no ankasa kro sese wotena mu di assemblyman no kro wadwane ede efri kro no eja kro na adehia enti sabre wo sere mo apase penifo ne aposifo emo ne ho ban ese mi da madam fu bi always am me tumi nda kolonu if say o ma pada no so awon tumi ndem ba me niam nyina eguma nsi oto egum na o mi si o mbe yi fi o mu yi na ese penifo behwe ansa o ma sese mi niam nyina apada no so nyina abansu kese o nipa da se ni furo e pa so nyina na wo di enyim no eni kofitichi amankwa Adam eni ne ma ba ko di akakra ono no ti ade no tintin man ti ono de mesre Ghana police for wono woni kita mra no mi mra no nhye mensa mintumi nkoma me ho nti wono ye memwa na wo nchi sa nkrofo yi na ye ho aye ene owura
IGP wasumu ayese yehia informant enti so obi koye saa ne se ne nkokode sane mu saade a yesre abrantie yemo no ho ban se be ya obetumi atena se ama nabusua Abibrema mai enhyem kasie bi ekoso e won krankrodua mu efre ne se second girl summit on ending child marriage enhyem no ebuta nyina no ene se enkoda ye do ma awade ene ye baabi wo ho no ma ye wo akoda no abayo no to ho no nge na obema bi ababegina ho no ene odwan nantwi akokọ emponche ne ade no de ababe to abayo no eti se onyini a ono ena obeware no ekoba no sa enya de a eboa ema nkoda yi esukukọ ene won daate asiye etumi ejina yie enam so ama mpanifo dodo no na wotu anamon ebo dawro ye nkyerɛkyerɛ ahodo se de be ya ye betumi ayiwe afiri ho no kra na enhyiamu yi eye enhyiamu a abibra man mpanifo won mo eyirenom ena woba behia asoafo binum eka won ho aman bi te se Liberia, Niger, Sierra Leone ene Ghana ena yaka bomu a yetu sa we so esa enhyiam no asie no ena oba pani na Rebecca Akufuado ekasa wase no kyeremu ese de ekoso no de ensemfata akoda ye behwa atete no ade deta se de be ya onyini a ne sukukọ ene ne da chance ye betumi agina yie no ne de no ama wade odi be emfie edu no pepepe na obama no ababefa no kwa aware ase a onhwem no ema no nko no suku na we no kyeremu ese enya de beboa entina nanom a wabenhyem no asibie no enso amua ama yentumi entu eso esa. We also know that 5 out of the 6 countries with the highest child marriage prevalence rates in Africa are in Western and Central Africa, with prevalence rates between 80 and 45%. They suffer long-term physical, psychological, emotional, and economic impacts that are simply devastating, not only for the girls, but for entire families, communities, and indeed our continent. We promise to fully implement our strategic plan and honor every commitment to ensure no child is married off. Oba Penny Rebecca Akufuado ena yete ne nka no oto aso ese the United Nations Food and Population Agency aka abomu said de be ya emawe suku kwa ho nsem nyina ebetumi akọ eyie ewo mam ne ba no saade a na hyese daate ema ena ebetu empanimfo achi eja yanto Kasiebo no so na yenko yenim ne yekotrotrum na yakọ akofa amanfo adwenkyere so nko a wonom so ewo Kasiebo mu de aba na trotro na yekomu no ye de enumham ene ekọ ene ye de asenso a eye fine ene de ekọ isan se ene ye tetete he no eye ya toothpaste ene nyina ya tibia to yenum a ya ye ne fine ye tetete he yenti yenum de jai we di adanse ya kubu ya kubu ya bio me pato me kasafa emana omo ebinuma o ma dwen say so be ma boana ajanya anken e ma yesa wo na so mani bi won mo kro ma dwen no na dem me ma no say emani be bre kro ma dwen ntina e so mo ya ne say o po ba na me fru pem de me kan sa enya de ma ne so e so ja wa kwaji because be ma o ja no ko de dia obi abeka penye na so sometimes o hwe so a na ye because o hwe wona woni what could be or baby I had asked to experience I just process in America Ghana man already here pa Ghana hosting first match I'm a boy almost one spend a consistency almost to me or more da moment so married next time Fala sana Jefferson. Mr. Friend Ben. So do the me only say parking I say calling. Say yam I didn't frewa na o ye bibia hu so ye no akoma. I said say ejaya wan ka so sa koje. And o ye bibia through akoma. Odon na they calling. And my friend I don't yard good I don't
enti Yakubu no na chese trotro ene de ba wi no nti ya toothpaste Adama ene ne ye de trotro e de brewo na ye kono na ye beto aso na ye hwe hunu se oyo ho voice of the day ho ana adwenche akwa adwenche mienu bi ne nko ansana voice of the day baba ne mfa adwenche nto aso walanya akotia o chese na na do de kakra akwan ye nyina wo fixe ba na sikasem no so ye ne ye ba nkopim se obetwa ne fie nwotwe bewie na bibia asi alambens se na na do nkwakufu ado a fantastic man adwuma no eno an wo bon odo etema wo se akwa Black Queens pa de wo mon san komra biem na se wo mon nkofie ne wo boyfriends nkokoda kwase Reynolds ese Ghana football afeni ye structure no enti eden ya Black Queens o mai bi kwabra boatin de ne de free Italy ne bai wo so wotie na afi Kofi Tractor eden ne de aba wo se Black Queens o chena mo be ye kwache papa we na o se Kasiebo na powerful no de de no wan says atri some news yi e bi peso o mo de kwan e ko sasaje kote bottle factory ono ne haw no yanko na yanko tie voice of the day na eneno eni kapa voice of the day ti yanko me pato na dance dino me dini tietiem na yetimia yai pamuto adano ayidano na me kokrom senka me koyai ti me guswa mi yana obi fra me se ayina ewo mi fie kono ayayi bana me so me phone credit no ayayi nti me yama bin senka me iskanan kama kotobi ti me toya me fra me bana mkatense onya yina onya yin fankosi ayi ho nti yayi sana me yase mi twaka kwanwan ayibi afechiri kwa me yayi ti na me yayi sana me dafem ti me dafem wa se me na ayayi papa tese me dwenwa me ntase ti ayayi sana me fra sofo se me na ayayi ti abra me ne me bana kasa me twa kwanina ayi ti ayi sana na me na ne yayi ti sofo se me fa me santo me na ne so no nyai ti o gusu yayi sana mu se ayi bi ayi tese Christopher nyamia sum no tiasio mu se me o sha so yayi mu se yayi akwa mu se me nanu asan yayi me brufie me ka kire me bane se ayi ena esiye na nyame adoma ene maba sorry na wo se me yayi ede rade ase aseda ene ayiye na me de ama onyankopon se wa yayi ama me ayi amen wadaho wabod Naket bibia ni no wabod Naket wabod Naket hallelujah ndi ya ndi ya ayi akwa no de me mo hwe na mam ayi no ben wo kan ho ase ayi otu ayi na me no so bodi anko anka ma me ayi ase ade no ko na me ayi ade no ko duro sofo ni mo sofo ye ayi asabu anyway baba no anko aji wani so enti ya de be ayi wa ha ayi kwaje bebra ye ayi wa e wo metin obi na kana so sori a wonya yi obi ye na wo ye munya na me sori wa ajefo ye mama me sori bidin ade nana ajeyi ayi obrempon CP bema tintin gramu ahofa ayi ahofe adwame mene nana etwea echampoma bafo redua mo sebre ochina pepepe nananom wo enkunfi mbobroto enso edo no ayeyi afase no esese so dendie dia enye asemketua ya sori so na adwumre mi wo fa kwabna se tesi akwa wo dempa so ochina ndopa e baba bisia na
Yo, yeah, Konona, yes, Kaimami said Nokia Android, I so freshly capsules, Core FS, immune booster, I so MTN, and Grace Party Clinic, Total Ghana, Kingdom Ginseng Power capsules, I Cowbell Gold, and Tabia Herbal Mixture, AdomOnline.com is just a matter of log on, and I so Vodafone, say the future is exciting, CB men and women capsules, and I Yas toothpaste, Madame, and I'm so Yasnik, Kasiebo, ya de Ebre, Wayako, Bishop Michael. Abuaje Gansa wo Germany. God bless you. Nyamisha. Ya dai hotel na producers ni ya Dr. Shine Aqua. Bema obon homo de pa. Na afi Joshua Kwame Kulinu mo enebo ayen afi so ni na kodo na ye editor ene ye chief editor ye ura esi ohene ya Santoa Liza Bebe ono so ebo ayen ewo Kasiebo no so na afi so nana bidi den so de ko social media no so tu hu ye ho fefe Facebook wa na bidi de ene de ko yenti ye ko na announcement tew na chese Friday fiada mo so no ye de atwa so. You hear it all on Jim FM 106.3 New Dance Radio. Abeku, my business way dear.